Dragi ljudi, dobro večer. Pred nama je zanimljivih 45 minuta sa različitim gostima. Ostanite s nama, a da vam ja ne bi uzimala suviše prostora, jer smo i vi i ja tu zbog naših gostiju. Evo, pozdravljam prvo naše prve večerašnje goste. Pero Ćorić, HSP, Ante Starčević i Domovinska koalicija. A tu je i naša Vesna Balenović. Ona je, Vesna, ti si nam ono ko član emisije, jer ono s tobom smo prošli sve tvoje nevolja i ti s nama naše, ali ti želimo stvarno, evo, razgovarali smo s ekipom, želimo ti da uđeš u Sabor, a znaš zašto? Da imamo od koga posuđivati novce. Tako smo navijali za Karolinu Leaković. Iz istog razloga. Do sada niste zbilja mogli. Ali prvo dobro večer. Dobro večer. Evo, dragi gledatelji, ali ovo nije zezanje. Evo, da ti glasajte nek žena prođe, ono da nas spasi. Pa da i ja dobijem nakon 15 godina možda i plaću neku. Evo, Pero, oprosti za ovaj uvod, ali što kaže, ovo je naša članica i mi se navijački postavljamo. Ja kažem dobro večer. Dobro večer. Svima koji nas gledaju i evo vama čast mi je da osjećam se kao Omer Paša Sokolović, ne znam kako se on osjeća između dvije dame, između dvije Vesne. Da. Drago mi da počne emisija na ovakav način. Možda je HSP Ante Starčević kao vodeća lokomotiva ove Domovinske koalicije upravo primjer onoga na koji način mi funkcioniramo i radimo, a Vesna će reći, jesam li dobro to rekao, mi radimo ozbiljne stvari na drugačiji način. Možda opušteniji, nikada ne dajemo za pravo ni sebi, ni Vesna, ni bilo ko od nas unutar, ni Tepeš, ni bilo ko drugi da smo baš mi svete krave, da mi nešto izmišljamo toplu vodu. Tu smo gdje jesmo, preuzimamo dio odgovornosti i upravo na taj način želimo pokazati da se mogu raditi ozbiljne stvari, možda i na ovakav opušteni način i drago mi biti tvoj gost, pogotovo na ovoj televiziji koja pokriva sada moju izbornu jedinicu, gdje sam želio pokazati da je Zagreb glavni grad svih nas Hrvata. Ja rado dolazim zaista u Zagreb, još rađe se vraćam svoju kuću u Slavoniju, ali rado posjećujem i sve druge dijelove Hrvatske, jer Hrvatska je sama po sebi prelijepa. Hrvatska je nama na čast koju smo je branili s puškom u rukama i mi koji smo to činili, a Vesna na svoj način kao hrvatski branitelji branila interese, danas nemamo pravo i ne smijemo odustati. Pita se Vesna kad smo dolazili ovdje, Bože, imali kraja mojih 15 godina muka i borbe? Nema. Dakle, jednostavno život je takav, dakle on i nije, niti je dobro, niti je zlo, niti je lijepo, niti je ugodno. Onda ćemo je staviti od nas se očekuje, ja kao političar, evo, ja sam bio vojnik silom prilika, ja sam političar silom prilika. Ko se ne bavi politikom, ona se bavi sa njim. Pa ja se bavim politikom, onda se oni ne stignu baviti sa mnom. Dakle, osjećam da možemo puno dati. Upravo na tom tragu nije slučajna suradnja. Želim danas istaknuti Vesne Balenović i HSP Ante Starčević i moje malenkosti. Nije slučajno da sam ja i Vesna zajedno na listi, da ima visoku drugu poziciju. Ja uopće ne sumnjam da će Vesna ući u Hrvatski sabor. Mislim da će na krilima preferencijalnih glasova ona tamo sigurno naći svoje mjesto, a to govorim iz prakse jer ja sam na dnevnoj bazi i po Hrvatskoj, ali sam ovdje u gradu Zagrebu. Vesna je bitna iz onih, ajmo reći, aktualnosti koje se zbivaju. INA je pitanje svih pitanja. To je tema svih tema. Na njoj su pali mnogi zasluženo kao Ivo Sanader, mnogi zbog verbalnog delikta kao Tomislav Karamarko. A evo, desilo se da je ova vlada dakle, upravo šla u krivom smjeru i ono što se zbivali o INI će Vesna svakako govoriti. Ona je jučer bila predstavnik HSP-a i Domovinske koalicije na jednom okruglom stolu, pa će ona rado iznijeti svoja stajališta. Možda samo još dvije stvari da istaknem. Dakle, suradnja Vesne Balenović i njene udruge Zviždač nije od jučer. Između nas, mi smo kao pravaška stranka, nekad kao HSP, stajali uz Vesnu. Sada preko naših zastupnika pokušali je doprinijeti da je zaštitimo. Dakle, ona je jedna predstavnik onoga što se mnogi doživljuju u hrvatskoj javnost nije saznala, a to je da je postala žrtva sistema, da sistem nije bio uz nju, ali evo ja tvrdim da ona danas ima iza sebe HSP-as, ima Peru Ćorića i mi nećemo odustati zaista od ovog projekta koji smo s njom započeli, a to je da je vratimo u INU, a to je da se njoj u krajnjoj liniji financijski obešteti. Ovi 15 godina tragedije njene obitelji ne može obeštetiti niko, nema tih novaca, ali ajmo reći da zasluženo ode u mirovinu, da je vrati se u INU, da ide u mirovinu i da se barem na taj način, evo, taj dio
završi. Evo Pero, još par rečenica za nas dvoje progovorimo o toj INI. Sad se vidjelo i sa ovim suđenjima u Njemačkoj, sa svim pričama koja su se vrtila oko toga. INA je bila krava muzara određenih struktura koje su nastavile i sa uspostavom Hrvatske, nastavile vladati Most i kogod je im zasmetao, tu su, ja ne znam kako će se riješiti Sanaderov proces, ali čim se to nešto tako otegne i to meni liči da će to biti proces kao ovaj protiv, recimo, Berislava Rončevića, pa se onda vidlo da apsolutno čovjek nije kriv i slično. Drugo, što se tiče Karamarka, isto je on guknuo, a prije toga pomenuo lustraciju, famoznu riječ koju mnogi ne žele čuti. Tako da mislim da je i Vesna nastradala zato što je dirnula u jednu, ne kastu prasicu, nego kravu, muzaru, određenih struktura koje su od Jugoslavije pa nadalje nastavile i živjeti i vladati preko te firme. Uzeo mi riječ iz usta, dakle, lustracija je jedan dio našeg programa od kojeg mi nikad nećemo odustati. Ali lustracija na svim razinama. Mi smo nedavno predstavili program u Zadru, dakle, naš nositelj liste, bivši zastupnik i budući zastupnik Pero Kovačević je autor našeg reforme pravosuđa. Dakle, da bi lustrirali hrvatsko društvo, moramo lustrirati hrvatsko pravosuđe. Dakle, vidjeli ste da je obitelj Đureković dočekala pravdu, nažalost, zakašnjelu, ali preko njemačkog pravosuđa. Dakle, u Hrvatskoj nema pravosuđa, a Vesna Valenović je upravo živi dokaz. Đureković je mrtvi dokaz, nažalost, ali ona je srećom još uvijek živi dokaz kako ono funkcionira. Dakle, ona jednostavno mora doživjeti lustraciju u prvom redu da bi mogli ići nekoliko koraka dalje. Ponovit ću samo za Tomislava Karamarka. Ja nemam, često će reći da sam ja nekakav igrač HDZ-a bio i da sam danas. Ja nikad nisam igrač HDZ-a, ja igram sa HDZ-om. Igrao sam, stvarao sam ih nekad, dugi niz godina sam s njima surađivao, danas smo na sasvim suprotnim stranama, ali ponavljam, iz vrlo jasnog razloga, više sličnosti stvarno ima Musa Keseđije, televizor u boji, nego Andrej Plenković i HDZ. Zašto? Neće mi zanati da sljedeće godine vidimo Andreja Plenkovića u Srbu, da polaže vijence, da sretnemo Milanovića na koncertu Marka Perkovića Thompsona. Odjednom se sjetio da su mu njegovi djedovi bili partizani, od Milanovića djed Ustaša. Ja više ne znam, oni su pobrkali lončiće za razliku od nas. Mi smo ostali dosljedni na programu dr. Ante Starčevića, Stjepana Radića i Franje Tuđmana koji je to pretočio u praksu. Dakle, u dnevno-političke svrhe se nećemo mijenjati i nećemo nikada odustati od zacrtanih programa. Jednostavno se to od nas očekuje, nositi ime pravaške stranke u sebi, a vrludati u dnevno-političke svrhe je neprihvatljivo. Ali evo kako nam izgledaju gledam ove ankete koje se objavljuju na dvije naše televizije, HTV i RTL. To samo, kad se krećeš među ljudima, ljudi govore o nekim drugim strankama za koje će glasati, baš nas briga i čak i ako ne dobiju, ne pređu izborni prag. Međutim, ovdje vidimo samo 3 liste, eventualno se tu možda ušunja negdje Živi zid ili tu i tamo Milan Bandić i niko drugi. Moram reći da smo mi u jednoj medijskoj blokadi. Do prije mjesec dana ja kad sam se zakašio, kamera je predavno bila, snimala me. Danas kada vrlo pametne programe donosimo od programa za zaštitu zviždača i svih ostalih programa, hrvatske televizije nacionalne nas ne prate. Mi vrlo jasno znamo iz kojeg razloga i u redu je. Dakle, to je samo znak da nas se plaše. SDP i HDZ vode dogovornu demokraciju, oni vode i napravili su polarizaciju političke scene, stvorili su privid da se vodi borba između dobrog i zla, crno i bijelo, crveno i plavo, ništa više nije. Oni su bež boja, oni su bezbojni, jedni i drugi. Oni nisu ništa novo i ništa se novo neće Hrvatskoj desiti. Imaćemo nove izbore za 6 mjeseci. Neki kažu, kažu da će, evo, čuli smo kad smo dolazili u emisiju da se već govori da će novi izbori biti u ožujku. Nisam to ni čuo, ali moram samo reći, dakle, scenarij policije je vrlo providan. Oni su htjeli kupiti, oni su kupili HSS, oni su kupili HSLS, mi nismo bili na prodaju, mi smo ošli sa ovakvim istaknutim pojedincima i sami na ove izbore. Evropski model, dakle, evropska klika koja upravlja Briselom pa pokušava i Hrvatskom i diktira jednu širu politiku, je to ovo što je učinila, uspjela napraviti sa jednim jadnim HDZ-om. Moram reći da su jadni kad su dopustili sebi da im oni nametnu predsjednika stranke, da im nametnu vodstvo stranke i način izbora. Moraju se osjećati jadno svi koji nose HDZ u srcu. To su htjeli napraviti sa Toninom Piculom. Ludi i bezobrazni Milanović to nije dopustio. Nego je
odradio na jedan prgav i bezobrazan način i na tomu skidam kapu. Skidam kapu lijevo liberalnim medijima. Oni ne da biraju vodstvo, nego kreiraju mišljenje javnosti. Oni vode politiku i upravo će izvršiti na jedan takav pad poziciji. Jedina šansa, i ja sam uvjeren u to da će građani prepoznati našu snagu, našu sposobnost, je da ovakvi zastupnici budu koji nisu na prodaju dokazano. Pustite mi priče. Vesna je dokazala da nije na prodaju. Pero Ćosić je mogao biti ministar, zastupnik, šta sam htio. Ja nisam na prodaju. S ponosom ću se vratiti u svoje mjesto i nastaviti politiku na nekoj nižoj razini ili višoj, ali sam uvjeren da bez nas neće biti buduće vlade jer će imati nove izbore. Da. Vesna, evo jutros objaviše da je kantonalno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine zatražilo, podiglo je optužnicu protiv gospodina Dragičevića i još nekih ljudi zbog INE, odnosno da su, ne zbog INE, nego zbog Energopetrola, da su ga nezakonito privatizirali ili tako nešto, koliko sam ja uspjela shvatiti. Pa evo, osjećaš li neku satisfakciju ili šta? Mislim, ja jako dobro znam gospodina Zeta Savke Dapčević-Kučar i od Mesića, Mezimčeta i Štićanika, koji je vrlo nestručno vodio INA-u i koji je apsolutno kriv i za prodaju INA 2003. godine, netransparentno. A osim toga znam i sve njegove i krivična njegova djela i znam da Mladen Bajić mi je osobno rekao u DORH-u kad sam puno puta dolazila da su mu ladice pune prijava protiv Tomislava Dragičevića, a također moram i reći da mi je on osobno dao izvanredni otkaz sa zabranom ulaska u INA-u zbog dokaza za $1 milijardu, na kraju je dokazano. Plus toga ja sam ga osobno, ja kao Vesna Balenović, tužila sam ga za utaju poreza 2012. godine. DORH je podigao kaznenu prijavu i to je na sudu. Brani ga gospodin Čedo Prodanović, ima nekoliko ročišta. Ja se nadam da se sjećaš toga da je pored 150.000 kuna koliko mu je bila plaća i dobio 7 milijuna kuna otpremnine. Još si je izmislio da ne stanuje tamo gdje stanuje, u Rockefellerovoj 57, nego u Pušćoj Dubravi. Međutim, ja sam ga jako brzo ščepala, pa mi je ovo danas što si rekla, ajmo reći neka mala duševna satisfakcija. Mislim, vidit ćemo kako će i što će biti od toga. Ja sam uzela, budući da si čitala i znaš da je gospodin Tomislav Dragičević bio 150 puta sa mnom na sudu zajedno sa gospodinom Linićem i svaki put u pero suca, što je vrlo simpatično, sudac te pita gdje stanuješ, a on kaže Rockefellerova 57. I sudac zapiše Rockefellerova 57. Onda se on sjeti, ne, nije se ni sjetio, nego dan prije nego je izbila afera, ja sam imala 50 zapisnika ili 100 da je Rockefellerova 57. Počeo je lagat građanima da on stalno živi u Puškoj Dubravi. I onda što je bilo smiješno na sudu, kad ga je sutkinja, bila sam čak i na ročištu, pita ga sutkinja, pa kako da tu vam je korov u vikendici zarasto, to vam 70 km od Zagreba, nema struje, nema vode. Onda on rekao ovako da ne pali svjetlo, struju ne plaća jer ulazi kroz prozor, ne pere se opere u INI, da u 10 navečer dolazi, televiziju ne gleda i da ne ulazi kroz vrata gdje je korov, nego kroz prozor i tako dalje. Ali nema veze. Ovako, bić puca na kraju. Na početku si rekla da sam 15 godina žrtva sustava. Ja ne želim biti mrtvi heroj. Ja nisam Helen Keller, ja nisam žena pauk, ja nemam 6 nogu i tako dalje. Pero je jako dobro rekao da treba lustraciju pravosuđa. Ja mogu nabrojiti iz prsta 50 sutkinja koje trebaju ovaj čas peče vape ili bureke ili bilo šta makniti se sa suda i ne bavi se sudačkom dužnosti. Ja ovako govorim. I Pero je malo prije rekao Ćorić ovako. Znači, nakon 33 godine je gospođa Gizela Đureković nije dobila satisfakciju, ali neku malu je, možda ima 90 godina. Njoj ništa ne znači šta nema njezinoga supruga i šta nema njezinoga sina Damira. Njih su ubili, on je bio prvi zviždač, ja sam drugi zviždač. Meni ne treba i mojoj djeci nekakva satisfakcija, nego ću ja ovako napraviti. Ovako ću napraviti. Ja imam priznanje državnog odvjetnika Mladena Bajića koje je došlo nažalost nakon 11 godina. Sud je rekao prekasno, međutim sud je korumpiran, dobio dineti 10-20 tisuća ili nešto kuna ili nečega. Pa je jedna sirotna sutkinja to odradila jer je sud kompletno korumpiran. Ja imam priznanje, međutim šta se dešava? Upravo Pero je malo prije rekao. Jučer je bio jedan skup u Novinarskom domu vezano kakva je budućnost INA-e. Pa je bila Jasna Pipunić, ona je predsjednica sindikata INA-e od 6.000 ljudi. 6
16.000 bili su MOL-ov predstavnik, što mi je jako, mislim, ružno. MOL je postao svoga predstavnika koji je član nadzornog odbora INA-e. Bio je Hajdaš Dončić ispred SDP-a, bio je Goran Marić ispred HDZ-a, bila sam ja ispred HSP-AS i Domovinske koalicije i gospodin Keller. Što je bilo ovako? Što ćemo sa INA-om? Jadni mi, što ćemo s Mađarima? Kako ćemo sada dalje sa INA-om? Ovako će biti. Ovako kako ja kažem, ja mislim da tako će biti jer ćemo dići kaznenu prijavu. Kaznenu prijavu dižem ja. Podiće, to smo razgovarali, već gospodin Ćorić. Imamo jako dobre pravnike u Domovinskoj koaliciji. Imamo i Đapića i dobru ekipu koja će podići kaznenu. Šta se desilo? Šta se dogodilo? 2003. godine INA je poklonjena, INA je prodana i to na način, na prijevaru. Moram ovu rečenicu reći. Inače, jednostavno, u INA je napravljena najveća prevara stoljeća. INA će biti nacionalizirana, Mađari će završiti u zatvoru, jednostavno i bit će tuženo Europskom uredu Olafu za prijevaru. Zašto? Zato što je Žolt Hernadi, to je vlasnik MOL-a, on, mislim, vodi MOL, jel tako? I Željko Belošić, koji je bio direktor INA Naftaplina, izvršni direktor, oni su zatajali povlaštenu informaciju, to su bili u Siriji, to su bile naša polja u Siriji, to je Jihar, to je Palmira i El Mahir. To su bila 3 pola gdje se crpio ugljikovodik, tu su bile milijarde. 1998. godine bio unutra i MOL, oni su bušili, nisu našli ništa. Mi smo 2002. godine našli milijarde i odnosno taj ugljikovodik. I sad šta se dogodilo? MOL je znao koliko to vrijedi. I u dogovoru sa Bajićem i u dogovoru sa Linićem, Mesićem, Dragičevićem, Jurčićem, svi, znači Savkinim zetom, Tomom Dragičevim, sa svima, oni su prodali 25% INA za $505 milijuna i ta 1/4, neko je zamračio 6 milijardi dolara. Zbog te povlaštene informacije pašće ugovor INA, pašće ugovor INA-MOL, jer oni su dioničari, njih dva, a INA će biti nacionalizirana. Vidim, ovih dana i u medijima se piše, međutim i govori, i ja sam na tome, prvo je bilo da bi mogao HEP otkupiti INA-u, odnosno MOL, za onih 49,7. I to bi bila mila majka kad bi im se to dogodilo da kleknu i da zamole da se to napravi prije zatvora koje će dobiti. Znači, mi nudimo, na primjer, to su sad razgovori, 49,7, da oni otkupe po tržišnim vrijednostima od HEP-a ili od mirovinskih fondova. Međutim, ono što u stvari ni to i ne treba, njima treba nacionalizirati sve, znači INA će biti nacionalizirana, odnosno bit će napravljeno izvlašćenje. Mladen Bajić je napravio čin veleizdaje, jer je znao povlaštenu informaciju Mladen Bajić i još jedan ili dva, znači Hernadi i ova ekipa. A oni će biti optuženo za čin veleizdaje i udruživanje. Gospodin Bajić, Gospodin Bajić, bivši glavni državni odvjetnik, zašto je čuvao stotine i stotine od Dragičevića i od drugih kaznenih prijava? Zato što je on, ko zna koliko, u navodnike, ja ne znam, on je znao za tu informaciju, a ugovor je napisan u jednom jedinom primjerku. Znači, potpisali su ga Ljubo Jurčić, Hernadi s jedne strane i Dragičević i Hernadi s druge strane. I već 2003. godine su financije i upravljanje financijama i direktor za financije predane mađarskoj strani. I sada gleda ovako. Jučer sam ja bila na tom skupu. I govorio se jao, mi čekamo međunarodnu arbitražu u Ženevu i u Washingtonu. To je samo šarena laž, predstava za hrvatsku javnost i dimna zavjesa. To će trajati još 10 godina i dok INA totalno ne bude iscrpljena. A još nešto, taj ugovor pada na povlaštenoj informaciji koju je znao gospodin Hernadi, on je znao tu povlaštenu, i Bajić i ova ekipa koja sam nabrojila. A po drugo, obećano je u tom ugovoru napisano da će se od 2004. godine do 2008. modernizirati 2 rafinerije, rafinerija Siska i rafinerija Rijeka. Međutim, i da će se uložiti $1 milijarda. Ta milijarda se nije uložila. Sisak je postao slučaj.
sve znamo da nema rafinerija, da su se ljudi trovali i na ekološkom samitu u Kopenhagenu je Sisak proglašen, nije ga Vesna Balenovićka proglasila najzagađenijim gradom u Europi, nego ekološki samit u Kopenhagenu, a tisuće ljudi je oboljelo od karcinoma i oni su tužili INA-u. A ko je dobio zatvor? Pored 150 ročišta izvanrednog otkaza i svega, zatvorsku kaznu za Sisak dobila sam ja. Jednu uvjetnu na općinskom građanskom sudu i bezuvjetno od 60 dana na općinskom kaznenom sudu, gdje sutkinja Zlatica Prišlin ovako, ko izvole, a meni lijepo rekla 60 dana zatvora, gospođo Balenović, 3500 kuna i 100 dana dobrotvornog rada. E pa to sam ti samo rekla. Evo još kratko jednu rečenicu, jer čekaju drugi gosti. Još samo Pero, prosti, zadnja rečenica. Jučer mi je rečeno, iako smo Pero Ćorić i mi, Domovinska koalicija, imali ispred INA-e, da se ultimativno zahtijeva moj povratak u INA-u. Znaš šta sam jučer čula u novinarskom domu? Šta? Od gospođe i gospode iz sindikata naših, da nema šanse da se vratimo u INA-u. Naš sindikat, Hrvatski Sing, prije bio i naš, ultimativno zabranjuju moji hrvatske kolege iz sindikata, samo da govorimo o sindikatu, da se ne smije vratiti i član nadzornog odbora da nema presude da se ne smije vratiti. Ja inače ne volim, ja inače sindikate ne cijenim jer je... Ne, oni radi za interese MOL-a. Naša sindikalistica u firmi u bivšoj, umjesto da me zaštiti što se me žalila, ona me je stavila prvu na listu i za otkaz. Eto, to su. Gledali smo filmove, pa meni uvijek sindikaciju uvijek bili nekako pod mafijaškom kontrolom. Ja sam na tragu kaubojskih filmova i pravio stranku uvijek, pa sam birao... Evo, Pero, nek tvoja bude zadnja. Evo, ja sam upravo htio spomenuti ovo. Mi smo kao stranka već danas išli sa priopćenjem da bi dalje zaštitili. To je vrlo nekorektno i po meni mislim da je protuzakonito izreći ovako nešto da se ona neće vratiti. Dakle, zakon je vrlo jasan, on se mora provoditi. I takve zakonske odluke. Već sam ovdje vrlo jasno ukazala ko je kriv, ko je držao u ladicama i taj se nosi odgovornost. Pa ako misle da nije tako, pa nek tuže. Što kaže, bila je 150 puta, pa može biti još 2 puta. Danas nije više repa bez korijena, ima nas iza sebe. Nećemo odustati i vidjet ćemo se ponovo. Evo, vidimo se ponovo u idući tjedan, jer ko zna šta će nam tad biti. Možda se ja vratim. Dragi gledatelji, ostanite s nama, idemo dalje s emisijom.